Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yakashije ibikorwa byo guhangana n'uwahoze ari perezida w'icyo gihugu Joseph Kabila Kabange n'abari hafi ye bose. Nyuma y'itangazo ryahagaritse ibikorwa by'ishyaka rye rya PPRD mu gihugu hose, hari andi mabwiriza menshi yatanzwe n'abaministre. Hari kandi izindi ngamba zimutegurirwa vuba ahangaha, harimo n'izishobora kugira ingaruka ku mitungo y'abantu ku giti cyabo, konti zabo muri banki ndetse n'ubwisanzure mu ngendo z'abanyapolitike batandukanye. Ubu izina Kabila ndetse no kwita M23 umutwe w'iterabwoba biravuga ko ari byo birimo kudindiza ibiganiro by'amahoro i Doha, ibiganiro bihuje Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'umutwe wa M23. Reka tubivugeho. Muri iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hamaze gushyirwaho amabwiriza yihariye na Minisiteri y'Ubutegetsi bw'igihugu agamije guhagarika ku mugaragaro ibikorwa by'ishyaka PPRD mu gihugu hose, ni ishyaka rya Joseph Kabila Kabange. Aya mabwiriza yashyizweho umukono na Minisitiri ushinzwe ubutegetsi bw'igihugu ashimangira icyemezo cya leta cyo guhagarika ishyaka rya Joseph Kabila ku rwego rw'igihugu hose. Nk'uko amakuru abivuga, hari n'andi mashyaka ya politike ashobora kugerwaho n'iki cyemezo mu minsi iri imbere. Abayobozi b'inzego bireba bavuga ko iyi ari intambwe ya mbere yo gufata ingamba zibuza akajagari muri politike ya Kongo, kandi ngo iyi ngamba yiswe y'umutekano w'imbere mu gihugu kubera kwigamije kurinda no gukumira ibikorwa bishobora guhungabanya ituze n'umutekano by'igihugu. Ibi byose bije mu gihe umwuka wa politike ukomeje kuba mubi hagati y'ubutegetsi buriho ndetse n'abahoze ku butegetsi bayoborana na Joseph Kabila, ndetse hakomeje kugaragara ibimenyetso by'ubushake bwa leta bwo gukura Kabila n'abamushyigikiye mu ishusho ya politike y'igihugu. Ubushinjacyaha buzafata umwanzuro mu gihe cy'iminsi 15 kuri buri dosiye, nk'uko amakuru aturuka muri guverinoma ya Kongo bivuga. Hakurikijwe amategeko y'iki gihugu, Joseph Kabila wahoze ari perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo afite inshingano zikomeye zishingiye ku mwanya yigeze kubamo, ariko ngo ntabwo yubahirije ibyo asabwa kubera ko yasohotse mu gihugu rwihishwa kandi agaruka mu buryo butubahirije amategeko. Ibi byemezwa n'umwe mu bayobozi bakuru ba leta wagize ati, turi leta, dufite inzego zacu. Kabila yavuye mu gihugu mu buryo butemewe kandi nuko yagarutse nuko. Undi muyobozi wo hejuru muri politike no mu mutekano yabwiye radio mpuzamahanga y'Abafaransa ko ikibazo kitareba Kabila wenyine. Ati, uretse Kabila tuzi neza ko hari n'abandi banyapolitike bakomeye bakora ingendo z'amayobera hagati ya Kigali na Goma. Yerekana ko hakomeje gukurikiranwa abakekwaho ubufatanye bwihishe n'ibihugu by'amahanga cyangwa se indi mitwe yitwaje intwaro. Ku ruhande rw'ubucamanza, Minisiteri y'Ubutabera ivuga ko imanza zizatangira vuba ahangaha. Minisitiri w'Ubutabera Constant Mutamba yabwiye radio mpuzamahanga y'Abafaransa ko imitungo yose ya Kabila n'abantu be yamaze kumenyekana, konti za banki ndetse n'indi mitungo ifatika izafatirwa. Ati, hari abantu bamaze kumenyekana, kugeza ubu ntabwo bemerewe kuva mu gihugu. Ati, imanza ziraje vuba. Ibi byose biratanga ishusho y'ishyirwa mu bikorwa ry'ingamba zikomeye za politike n'ubutabera bigamije gukurikirana abahoze ku butegetsi n'abo bafitanye isano mu rwego rwo guhangana n'ibibazo bivugwa birimo ruswa, kunyereza umutungo wa leta, ariko cyane cyane guhungabanya umutekano w'igihugu. I Doha, ikibazo kijyanye na Kabila ndetse n'ijambo umutwe w'iterabwoba nk'uko M23 bayita, ngo kirimo kubangamira ibiganiro bihuje leta n'uyu mutwe. Ni ibiganiro bimaze hafi by'umweru bibiri, intumwa za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'iz'umutwe wa AFC M23 ziri Doha muri Qatar, aho zihujwe n'abahuza barimo Qatar na Amerika mu rwego rwo gushaka igisubizo kirambye mu burasirazuba bwa Kongo. Abahuza basabye impande zombi gukora igikorwa cyerekana ubushake bwo kuganira no kugera ku bwumvikane. Nk'uko Qatar na Amerika babitangaje, kwivana kwa M23 mu gace ka Walikale Centre ni intambwe ya mbere nziza yagaragajwe n'uyu mutwe, igaragaza ko ushaka amahoro. Leta ya Kinshasa nayo nk'uko amakuru ya RFI yabivuga, ngo yagaragaje ubushake bwayo bwo kumvikana, ifungura abantu 5 ba M23 bari bafunze, gusa amazina yabo ntabwo yatangajwe. Ariko ikibazo cyavutse nuko umutwe wa AFC M23 wavuze ko abo bantu barekuwe atari abo M23 yari yabwiye abahuza ko yifuza ko barekurwa. Amagambo akomeye n'ibirego kuri Kabila bikomeje gutiza umurindi umwuka mubi muri ibi biganiro. Ibiganiro ngo byakomeje kugorana kubera amagambo akoreshwa n'abategetsi ba Kinshasa, cyane cyane aho bakoresha ijambo umutwe w'iterabwoba
mu kuvuga AFC M23. Ibi bikomeza kudindiza ibiganiro nk'uko bamwe mu badiplomate babyemeza. Ikindi kibazo gikomeye kiri mu bigarukwaho ni ibirego bikomeje kuregwa Joseph Kabila Kabange wabaye perezida w'iki gihugu bijyanye n'imanza zimwe na zimwe zirimo gukorwa ku mitungo n'ibikorwa bye. AFC M23 ivuga ko ibi binyuranyije n'ingamba zubaka icyizere hagati y'impande zombi, bikaba bigaragaza ko leta ya Kinshasa itari mu murongo w'ibiganiro nyabyo. Ku ruhande rwabo, abari hafi ya Joseph Kabila bavuga ko Kabila ahora agaragaza ko ashishikajwe n'amahoro kandi ngo azakomeza kugirana ibiganiro n'abandi bayobozi bo mu karere kugira ngo agire uruhare mu gushakira umuturambye ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo. Umuntu wabaye perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aba yemerewe kuba umusenateri ubuzima bwe bwose muri iki gihugu. Gusa ntabwo aricyo cyatumye Joseph Kabila atera impungenge ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ahubwo Joseph Kabila ni umuhungu wa perezida Laurent Désiré Kabila. Icyo gifite agaciro gakomeye kubera ko se arazwi muri politiki ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ikindi ni umusirikare wo ku rwego rwo hejuru wageze ku ipeti rya General Major. Ni umukire w'umucuruzi bivugwa ko atunze za miliyari z'amadolari, ndetse kuba Joseph Kabila yarabaye perezida wa Kongo imyaka 18 yose birasa naho aricyo gikomeye giteye impungenge leta ya Kongo, kubera ko ubunararibonye n'umubano n'abantu yubakiye muri aka kazi yakoze imyaka 18 ashobora kubikoresha mu guhungabanya inyungu za leta ya Kongo. Kuba yaratashye mu gihugu cye akagera i Goma birasa n'ibyahinduye ikintu kinini mu rugamba leta ya Kongo ihanganyemo n'umutwe wa M23. Kujya kwa Kabila i Goma gushobora guhindura ibintu cyangwa se kugatuma imvugo zihinduka cyangwa zikavugururwa. Inshuro nyinshi Perezida Tshisekedi n'abandi banyapolitike muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bavuze ko abagize M23 ari abanyarwanda, ari nabyo byatumye ibiganiro by'amahoro bigorana. Nubwo kugeza ubu bitaremezwa ko uyu wahoze ari umukuru w'igihugu yihuje n'inyeshyamba za M23, ariko kugigoma mu gace kagenzurwa n'izi nyeshyamba bisobanuye ku rwego mpuzamahanga ko imbaraga z'izi nyeshyamba zizamutse, kubera ko ntabwo ari ababonetse bose uwahoze ari perezida wa Kongo yasanga ku rugamba. Kubirebana n'ubwenegihugu bwabo nabyo birasa n'ibikuraho inkuru y'uko ari abanyamahanga bateye igihugu. Gusa ingingo y'uko ari abanyamahanga bifatanyije n'abanyekongo badakunda igihugu nayo ishobora gukomeza kuzamuka. Ubu gishishikaje leta muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni ukubangamira hari inyungu za Kabila hose. Ku rutonde rwa byinshi birimo gukorwa mu kurwanya Joseph Kabila harimo gusesa iri shyaka rye rya Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie PPRD rimaze imyaka 22 kubera ko yarishinze ku itariki ya 31 y'ukwa gatatu mu 2002. Ejo bundi ku itariki ya 21 y'ukwezi kwa kane itangazo ryasinyweho na Minisitiri w'Ubutegetsi bw'igihugu Shabani Luko Bihango ryaragiraga riti hashingiwe ku ngingo ya 29 ya 30 n'iya 31 z'itegeko nimero 04/002 ryo ku itariki ya 15 y'ukwa gatatu mu 2004 rigena imiryango n'imitwe ya politike. Ibikorwa bya PPRD byose bihagaritswe gukorerwa ku butaka bw'igihugu. Biciye ku munyamabanga mukuru w'iri shyaka rya Joseph Kabila PPRD yitwa Ferdinand Kambere, yavuze ko uko byagenda kose batazigera na rimwe baterwa ubwoba n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Kambere yavuze ko ubutegetsi bwa Felix Tshisekedi ngo bukomeje guhimba ibinyoma bigamije guhuma amaso abantu ku bikorwa byabwo bibi no gukomeza gukandamiza abatavuga rumwe nabwo. Mu guhagarika ishyaka rya Kabila hashingiwe ku kuba Kabila yaratashye mu gihugu cye anyuze i Goma, ibintu bavuga ko bidakwiye kubera ko uwo mujyi uragenzurwa n'abo bahanganye. Uyu Kambere uyobora PPRD ati Minisitiri w'Umutekano yakagombye kubaza amakuru yose, ariko niwe urimo kwibeshya bikomeye. Ati ninde wabonye Kabila mu mujyi wa Goma? Ninde wabonye amafoto ye muri uwo mujyi? Ati biragaragaza ko guverinoma irimo gufata ibyemezo ishingiye ku bihuha yihimbiye kugira ngo yibasire ishyaka ritavuga rumwe nayo ndetse n'abantu ku giti cyabo. Yakomeje avuga ko biteye agahinda kuba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo imaze kugera kure habi, aho ishyaka rya UDPS rya Felix Tshisekedi rirwanya ndetse rikica nkana gahunda yo kwimakaza demokarasi mu gihugu. Uretse gukurikirana Kabila no guhagarika ibikorwa by'ishyaka rye, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yemeje ko imitungo yimukanwa n'itimukanwa ya Kabila ifatiriwe, ndetse ko hafashwe ingamba zo kugabanya ingendo z'abakorana nawe bose muri icyo gikorwa cy'ubugambanyi bwo ku rwego rwo hejuru. Uyu Kambere
yavuze ko ibingibi ari ibikorwa biranga ubutegetsi bwimakaje igitugu. Ati Tshisekedi arashaka gushyiraho igihugu kigendera ku bitekerezo bimwe gusa. Uyu munyamabanga mukuru wa PPRD yavuze ko guhagarikwa kw'ishyaka rye ngo ari ingaruka z'uko banze kwitabira ibiganiro bya politike byateguwe na Tshisekedi, avuga ko bigamije kwimakaza ubumwe bw'abanyekongo. Ati ntabwo tuzigera twemerera na rimwe abadutera ubwoba. Agaruka kuri Joseph Kabila, yashimangiye ko ibyo Kabila akomeje gushinjwa ari inkuru z'ibihuha zigamije guhishira amabi y'ubutegetsi bwa Perezida Tshisekedi no guhishira ibikorwa bibi umuryango we ukomeje kugiramo uruhare nko kwigwizaho imitungo y'abanyekongo. Ku rundi ruhande, mu mujyi wa Goma mu minsi ishize habaye imirwano ikomeye. Ni imirwano umutwe wa M23 wavuze ko yashojwe n'ingabo za leta FARDC nabo bafatanya barimo Wazalendo, FDLR n'ingabo za SAMI-DRC zavuye mu muryango w'ibihugu byo mu majyepfo ya Afurika SADC. Byemejwe ko ngo ababagabye ibi bitero ku birindiro by'abarwanyi ba M23 ngo hagamijwe ko Joseph Kabila atagera muri Goma. Ariko M23 ngo hagamijwe ko Joseph Kabila atagera muri Goma. Mu cyumweru gishize kuri iyi ngingo byavuzwe ko umuryango wa SADC wasabye u Rwanda kuba wanyuza ingabo zawo ku butaka bw'u Rwanda, ndetse byemezwa ko muri iki cyumweru izo ngabo zizava ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zikanyura mu Rwanda. Gusa mbere yo kuhava, ubu biravugwa ko mu bigo by'ingabo z'umuryango wa Afurika y'Amajyepfo SADC ziri mu butumwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hasanzwe abasirikare ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'abarwanyi ba Wazalendo. Ibintu ngo byafashwe nk'ubugambanyi. Mu mpera z'ukwezi kwa gatatu mu 2025 nibwo abayobozi b'ihuriro rya AFC M23 rirwanya ubutegetsi bwa Kongo baganiriye n'abaofisiye bahagarariye abagabo bakuru b'ingabo zo mu bihugu bya SADC. AFC M23 yemeye gufasha ingabo za SADC ziri muri Kongo gutaha zikajyana intwaro n'ibikoresho bya gisirikare, ariko zigasiga iby'ingabo za Kongo. Bidateye kabiri, uyu mubano warangiritse nyuma yaho AFC M23 ishinja ingabo za SADC kugira uruhare mu bitero iherutse kugabwaho mu mujyi wa Goma ikabisubiza inyuma. Ubwo M23 yafataga umujyi wa Goma, abarwanyi ba Wazalendo na FARDC barenga 15,000 bahungiye mu bigo by'ingabo za SADC. Nyuma yaho ngo byabaye ngombwa ko M23 ibasangamo, ibyatumye inasaka muri iyo nkambi kugira ngo abo bari barimo guteza umutekano muke bakurwemo. Ikinyamakuru igihe.com kivuga ko umwe mu barwanyi b'ingabo za SADC ngo yavuze ko ubwo ingabo za M23 zageraga mu bigo byabo zije gusaka, ngo zahasanze amagana y'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nabo muri Wazalendo baratujwe muri ibyo bigo guhagamijwe gutegura ibitero kuri uyu mutwe urwanya ubutegetsi bwa Kongo. Ati mu gihe harimo gushyirwa imbaraga mu bikorwa byo kugarura amahoro arambye mu burasirazuba bwa Kongo, ingabo ziri mu butumwa bwa SAMI-DRC zo zirimo guca inyuma zikagira uruhare mu bikorwa bya gisirikare mu buryo bw'ibanga rikomeye. Izo ngabo ngo zirimo kujya muri ibyo bikorwa bihungabanya umutekano mu burasirazuba bwa Kongo. Mu gihe ku itariki ya 13 y'ukwezi kwa gatatu muri uyu mwaka abakuru b'ibihugu byo muri SADC bafashe umwanzuro wo guhagarika ubwo butumwa bw'uyu muryango muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubutumwa bwatangijwe mu kwa 12 mu 2023. Ikindi nuko SADC yasabye u Rwanda guhinzira ingabo zayo ziri mu burasirazuba bwa Kongo kugira ngo zihanyure zitahe, ibintu u Rwanda rwemeye. Nubwo SADC yavuze ko yahagaritse ubutumwa bwayo, nta kintu na kimwe kigaragaza ko izi ngabo zizava vuba mu mujyi wa Goma, kubera ko ngo zikomeje kwifatanya n'ihuriro rya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu bikorwa bihungabanya umutekano mu bice M23 igenzura. Ibi nabyo biri mu bidindiza ibiganiro bya Doha. Nubwo SAMI-DRC igaragaza ko iri mu murongo umwe na AFC M23 ndetse bakaba bategura kuva muri Kongo, ku rundi ruhande bivuga ko irimo gukorana n'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu guhindura isura y'iri huriro bagateza umutekano muke mu mujyi wa Goma nk'uburyo bwo kuwigarurira. Hari abasesenguzi mu bya politike bagaragaza ko gukomeza gucumbikirwa na MONUSCO kw'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nabyo ngo ari uburyo bwo gutegura ibitero kuri AFC M23 kugira ngo yamburwe ibice yafashe. Ni umugambi ushobora kugirwamo uruhare n'imitwe nka FDLR, Wazalendo n'izi ngabo za SADC ziri Goma. Bivugwa ko MONUSCO icumbikiye ingabo za leta ya Kongo zatsinzwe zigera ku 1700 mu gihe zigera ku 3000 ziri mu butumwa bwa SAMI-DRC arizo zikiri Goma.
Ibi byose ngo ni ibigaragaza uburyo intambara yo mu burasirazuba bwa Kongo ihindagurika buri kanya. Inzira zigamije kurangiza iyi ntambara binyuze mu biganiro zo zirakomeje. Ku mugoroba wo kuwa mbere ku itariki ya 21 y'ukwezi kwa kane, Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yakiriye mugenzi we wa Togo Faure Nyasimbe uherutse gushyirwaho n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe ngo abe umuhuza ku bibazo byo mu burasirazuba bwa Kongo. Abakuru b'ibihugu byombi baganire ku ntambwe imaze guterwa mu biganiro by'akarere bigamije kugashakira amahoro arambye. Itangazo ryaturutse mu biro bya Perezida Nyasimbe ku gicamunsi cyo kuri uyu wa mbere rigaragaza ko uru ruzinduko ngo rugamije gushimangira ubushake bwe mu gukorana n'abandi bafatanyabikorwa mu gushaka igisubizo kirambye ku makimbirane hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ku itariki ya 24 y'ukwezi kwa gatatu nibwo ibiro by'umukuru w'igihugu cya Angola byatangaje ko Perezida Joao Lourenço atakiri umuhuza mu bibazo bya Kongo n'u Rwanda, ahubwo agiye gushyira imbaraga muri gahunda zireba umugabane wose. Perezida Lourenço yagejeje ku bayobozi b'umuryango wa Afurika yunze ubumwe dosiye ya Faure Nyasimbe nk'uwari umukandida ku mwanya w'umuhuza wamusimbura. Mu ntangiriro z'ukwezi kwa kane muri uyu mwaka, uyu muryango wa Afurika yunze ubumwe wagaragaje ko ushyigikiye icyifuzo cya Joao Lourenço wa Angola ko Perezida Nyasimbe amusimbura ku mwanya w'umuhuza mu biganiro bihuza u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ku itariki ya 12 y'uku kwezi, inteko rusange y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe yemeje Perezida Nyasimbe bidasubirwaho nk'umuhuza uzafasha u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gukemura amakimbirane bafitanye. Perezida Nyasimbe yakunze gusura u Rwanda inshuro nyinshi haganirwa ku ngingo zitandukanye zirimo ibijyanye n'umutekano n'ubufatanye hagati y'ibihugu bya Afurika. Muri iyi myaka ishize, umubano w'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo wazambye biturutse ku ntambara irimo kubera mu burasirazuba bw'iki gihugu, aho Kongo ishinja u Rwanda gufasha ihuriro rya AFC M23 ariko u Rwanda rukabihakana. U Rwanda narwo rushinja Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gufasha no gukorana n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR ugizwe n'abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 kandi ugifite umugambi wo guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Perezida Nyasimbe agarutse mu Rwanda nyuma y'uko mu kwezi kwa mbere muri uyu mwaka nabwo yari i Kigali mu ruzinduko rw'akazi rw'iminsi 2, aho ibihugu byombi byemeranyije kurushaho guteza imbere imikoranire y'ibihugu byombi. Ubaka kanya ubishatse wakwemeza ko mu muryango wa Afurika y'Uburasirazuba ibihugu bitavugwa cyane mu bibazo byo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ari Sudani y'Epfo na Somalia. Ibindi byose biravugwa muri iyi ntambara. Ibidafite ingabo bishinjwa kuzigirayo cyangwa se ababiyobora bagashinjwa gukorana n'uruhande rumwe cyangwa se urundi muzirwana muri Kongo. Mu gushimangira ibi, ushatse wabishingira ku birego bishya by'ahoze ari Vice Perezida wa Kenya Bwana Rigathi Gachagua washinjwa aho ari boss we ubwo ni Perezida William Ruto gukorera ubucuruzi bwa zahabu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngo agakorana n'umutwe wa M23. Bwana Gachagua yagiranye ikiganiro na televiziyo ya KTN, maze muri icyo kiganiro araterura ati yaranyanze cyane kubera iki kibazo. Ati byari ibintu bibi cyane kandi nuko mutabizi ariko arimo arivanga mu bibazo bya Kongo. Ati jewe ndabibemereye hano ko arimo arateza ibibazo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo binyuze mu gukorana na M23 kubera inyungu afite mu bucuruzi bwa zahabu bwa magendu. Ati nk'umuyobozi w'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba William Ruto ntabwo ashobora gukemura ibibazo muri aka karere. Ati n'umuntu ubifitemo uruhare kubera inyungu afite mu bucuruzi. Iyi niyo mpamvu ambasade yacu Kinshasa yagabweho igitero n'abaturage ba kiriya gihugu. Ati n'ukubera uruhare rwacu mu bibazo by'imbere muri kiriya gihugu, n'ukubera imikoranire n'umutwe w'inyeshyamba urwanya ubutegetsi bwemewe n'amategeko. Ati ibi ni ibintu jye na Perezida tutumvikanagaho igihe kinini. Ati jyewe narabimubwiye ubwo abantu bo muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga bazaga kundeba. Jye nagiye kumureba arambwira ngo ibintu by'ububanyi n'amahanga nimbivemo mbimurekere we na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga. Naramubwiye nti Bwana President ibi bintu bifite aho bihuriye n'ituze n'umutekano w'akarere kacu. Ati jyewe ndasaba umuryango mpuzamahanga gushyira ijisho kuri iki gihugu. Ntabwo tuzigera tugira amahoro n'umutekano muri aka karere usibye igihe umuco wo kudahana wa William Ruto utagihari kandi inzara afitiye ubucuruzi nayo ikavaho.
kubera inzara y'ubucuruzi afite muri aka karere arimo arashyira igihugu cyacu mu bibazo by'ububanyi n'amahanga kandi arimo arabangamira amahoro n'umutekano muri aka karere. Ati byose ni ibintu naganiriye na perezida kubera ko nta wundi muntu washoboraga kumutinyuka. Muri bose nta numwe wamutinyuka nubwo baba babibona ko ibyo akora atari byo. Iyo niyo mpamvu yanyikishije kuko nari ndimo ndahinduka ikibazo kuri we. Buri uko hazaga ikibazo narakimubwiraga. Ibi ni ibirego biri gusubirwamo n'abayobozi batandukanye ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ku itariki ya 17 y'ukwa 10 mu mwaka wa 2024 nibwo Sena ya Kenya yatoye ishyigikira icyemezo cyo kweguza uyu vice president Rigathi Gachagua. Hari nyuma yo kugaragaza ko yarenze mu buryo bukomeye ku ngingo zirimo iya 10, iya 27, iya 73, iya 75 n'ijana na 29 z'itegeko nshinga ry'icyo gihugu. Mu minsi yari yabanje nibwo umutwe w'abadepite wari watoye ku bwiganze umwanzuro wo kweguza Gachagua, aho abadepite 281 batoye bemeza ko uyu mugabo akwiriye kweguzwa, mu gihe abatoye batemeranya n'iki cyemezo bari 44. Nyuma iyi dosiye yahise yoherezwa muri Sena kugira ngo nayo yifateho umwanzuro. Amakosa uyu munyapolitike yashinjwaga yararimo kubiba amacakubiri no gutesha agaciro ubutegetsi bwa Perezida William Ruto ndetse no gukoresha umutungo wa leta mu nyungu ze, harimo na ruswa. Ku itariki ya 17 y'ukwezi kwa 10 mu mwaka wa 2024 nibwo Sena yateranye kugira ngo yige ku bijyanye no kweguza Vice President Gachagua, ndetse nawe yari yatumijwe kugira ngo atange ibisobanuro ku makosa yashinjwaga. Ariko umuhagarariye yavuze ko yafashwe n'uburwayi ndetse ajyanwa mu bitaro, asaba ko Sena yasubika icyo gikorwa kikazaba undi munsi. Gusa abasenateri bahisemo gukomeza icyo gikorwa cyo gutorera icyemezo cyo kweguza bwana Gachagua nubwo atabonetse ngo yisobanure. Basaba bari bamuhagarariye gusohoka mu cyumba cy'inteko rusange nubwo amategeko yemeraga ko bari kwimura icyo gikorwa. Gachagua afite imyaka 60 y'amavuko, ashinjwa ruswa, kunyereza umutungo w'igihugu, kubiba amacakubiri n'urwango bishingiye ku moko, gukoresha umwanya we mu nyungu ze bwite, kubangamira imikorere ya guverinoma no gushyigikira imyigaragambyo yabaye mu kwezi kwa 6 mu mwaka ushize yaguyemo abantu 50. Iyo myigaragambyo yaje no kugeza ubwo abayikoraga batwitse ingoro y'inteko ishinga amategeko ya Kenya, ikintu cyarakaje Perezida wa Repubulika. Gachagua Rigathi yabanje kwandikira urukiko rukuru i Nairobi arusaba guhagarika umugambi wo kumweguza ku mwanya we. Yavuze ko kumweguza ari intego za politike, ko atari ibyaha yakoze. Yitwa Geoffrey Rigathi Gachagua. Yavutse ku itariki ya 28 y'ukwa 2 mu 1965. Abaturage bo muri Kenya bamuhimbye Rigiji. Mbere yuko aba vice president wa Kenya, Gachagua yari umudepite uhagarariye intara ya Mathira hagati y'umwaka wa 2017 n'2022. Ubwo William Ruto yatorwaga mu mwaka wa 2022 nibwo yahise amutoranya ngo azamubere vice president. Bombi baje gutorwa ubwo bagiraga amajwi ari hejuru ya 50 y'abatoye bose. Yigeze no gukora muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ashinzwe ubukarani. Yari umunyamabanga wa leta wungirije. Yabaye umuyobozi wungirije muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'igihugu ushinzwe gucungira hafi ibikorwa byo muri iyo minisiteri. Yavukiye mu mudugudu wa Iriga ni muri Nyeri. Se ni Gachagua Liliane, nyina akaba Martha Kirigo. Se na nyina babaye abasirikare barwanye mu bahoze bagize itsinda ryashakaga ubwigenge bwa Kenya ryitwaga Mau Mau, bakoreraga mu ishyamba. Umubyeyi we yarashinzwe gushakira abo barwanyi imbunda n'ibindi bikoresho byo kubafasha mu ntambara. Umwe mu bavandimwe be witwa Nderitu Gachagua yabaye guverineri wa mbere w'intara ya Nyeri. Guhera mu mwaka wa 1971 kugera mu mwaka wa 1977 yize amashuri abanza ahitwa Kianyaga High School. Mu mwaka wa 1985 yagiye muri kaminuza ya Nairobi yiga politike n'ubuvanganzo, aharangiza mu mwaka wa 1988. Muri iyo kaminuza Gachagua yabaye umuyobozi w'abanyeshuri abo bita doyen. Yayoboye ndetse n'ihuriro ry'abanyeshuri bigaga indimi muri iyo kaminuza. Yakomeje kwiga kuko mu mwaka wa 1990 yagiye kwiga ibya politike mu kigo cyitwa Administration Police Institute. Yarangije amasomo ye ahabwa akazi mu biro bya President Daniel Arap Moi hari hagati y'umwaka wa 1991 n'1992. Yanakoze ubucuruzi hagati y'umwaka wa 2007 n'2017. Rigathi Gachagua afite umugore witwa Dorcas Wanjiku Rigathi. Yahoze ari umukozi ukomeye muri banki, ariko ubu ngubu ni umupastor mu ntara ya Mathira.
bafitanye abana babiri aribo Kevin na Kate Gachagua. Iyi ntambara yo mu burasirazuba bwa Kongo irakoreshwa nk'iturufu y'abahanganye muri politike mu bihugu bitandukanye, mu gihe hari intambwe zirimo guterwa zinagirwamo uruhare n'amahanga mu gukemura iki kibazo. Nk'ubu Perezida wa Repubulika Paul Kagame yakiriye muri village Urugwiro umujyanama mukuru wa Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku birebana na Afurika, ni Masad Boulos. Ibiro by'umukuru w'igihugu byavuze ko abayobozi bombi bagiranye ibiganiro by'ingirakamaro ku bijyanye n'ubufatanye mu guharanira ko hagerwa ku mahoro arambye mu karere k'ibiyaga binini. Baganiriye kandi kuri gahunda zo guteza imbere ishoramari rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu nzego z'ingenzi haba mu Rwanda no mu karere. Mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru kuri ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Kigali, uyu mujyanama mukuru wa Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri Afurika, Bwana Boulos Masad, sangiza abanyamakuru ibyo yaganiriye n'umukuru w'igihugu. President Kagame and I, Jye na Perezida Kagame twaganiriye ku cyemezo cy'imikoranire irushijeho ikomeje. Ni imikoranire igomba gushingira ku mahoro n'ituze mu karere. Mbere y'uruzinduko rwanjye hano, nishimiye kuvugana na Perezida Tshisekedi, Perezida Ruto na Perezida Museveni. Kuri jye, uru ni uruzinduko rwangaragarije uburyo amahoro arambye ari ingenzi cyane kuri aka karere. Dushyigikiye umutekano n'ubusugire bw'ibihugu byose byo muri aka karere. Hari kompanyi nyinshi z'abanyamerika zashoye imari mu Rwanda. Guverinoma y'u Rwanda ifite icyerekezo cyo kuba igicumbi cy'ubukungu kandi ifite umuryango mugari witeguye gushyira mu bikorwa icyo cyerekezo. Twiteguye gukorana n'u Rwanda ngo rugere kuri iyo ntego. Iyi niyo mpamvu gushaka igisubizo ku makimbirane mu burasirazuba bwa Kongo ari ingenzi cyane, kubera ko bizafasha gufungura amahirwe atarakoreshwa muri aka karere. Mu biganiro byacu, Perezida Kagame yiyemeje gukomeza gukurikirana iki cyerekezo cy'amahoro. Ndashaka kwemeza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo ziyemeje gukomeza uwo muhate kandi ziteguye gufasha mu kurangiza amakimbirane. Ni iherezo ry'amakimbirane rizafasha ibihugu kurinda umutekano w'imipaka yabyo kandi bigashyiraho umusingi w'iterambere ry'aka karere. Uyu mubano urimo amahirwe menshi kandi turashimira amahirwe yabonetse yo kuganira n'abafatanyabikorwa bacu hano i Kigali ku bizakurikiraho. Muri uru ruzinduko, Bwana Masad Boulos yari kumwe na Corina Sanders, ushinzwe ibikorwa muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika. Uyu yagizwe umujyanama ku itariki ya mbere y'uko kwezi kwa kane. Uru ruzinduko yakoreye mu Rwanda nubwo yabanje gukorera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, muri Uganda no muri Kenya, nirwo rwa mbere akoze kuva yahabwa izi nshingano. Mu nzira zifitanye isano n'iyi gahunda kandi yo kurangiza ibibazo bya Kongo, Abanyamerika batatu bari bafungiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo baraye basubiye iwabo nyuma yo kudohorerwa ku gihano kijyanye n'uruhare bagize mu kugerageza guhirika ubutegetsi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byaburijwemo mu mwaka ushize. Kuwa kabiri w'icyumweru gishize nibwo Perezida Felix Tshisekedi yari yadohoye ku gihano cy'urupfu akigira igifungo cya burundu kuri Marcel Malanga Malu, Tyler Thompson na Zalman Paulun Benjamin. Bari barakatiwe igihano cy'urupfu mu kwezi kwa 9 mu mwaka ushize, cyemezwa n'ubucamanza bwa gisirikare ku itariki ya 27 mu kwezi kwa mbere muri uyu mwaka, gihinduka ntakuka ku itariki ya 9 y'ukwa gatatu. Itangazo ryo kuwa kabiri ryasohowe n'ibiro bya Perezida Tshisekedi byavuga ko igihano cyabo cyo gufungwa burundu bagiye kugikorera iwabo muri Amerika. Ibi bibaye nyuma y'uruzinduko Masad Boulos, uyu mujyanama mukuru wa Perezida wa Amerika Donald Trump kuri Afurika, yagiriye i Kinshasa mu cyumweru gishize, akaganira na Perezida Tshisekedi ku ngingo zirimo no kwiga ku masezerano ku bucukuzi bw'amabuye y'agaciro n'ishoramari. Iryo tangazo rivuga ko abo batatu barikuwe mu gitondo cyo kuwa kabiri bisabwe n'ubushinjacyaha. Ni igikorwa cyagizwemo uruhare n'abayobozi ba gisirikari, ab'ubucamanza n'abashinzwe binjira mu gihugu ndetse n'abategetsi bo muri ambasade ya Amerika i Kinshasa. Ni imfungwa zaherekejwe n'abashinzwe umutekano kugera ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Njiri, zerekeza muri Amerika aho bazarangiriza igihe gisigaye ku bihano byabo nk'uko itangazo ribivuga, ubwo ntibazigera bafungurwa. Iryo tangazo ryongeraho ko iki cyemezo kiri mu muhate wo gushimangira umubano wa diplomasi wo mu rwego rw'ubucamanza n'ubufatanye mpuzamahanga ku bijyanye n'ubutabera n'uburenganzira bw'abantu hagati y'ibihugu byombi. Mu kwezi kwa 9 mu 2024, abantu 37 barimo abo Banyamerika batatu, Umwongereza, Umubirigi n'Umunyakanada bakatiwe igihano cy'urupfu
nyuma y'uko urukiko rubahamije kugerageza guhirika perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bose hamwe abantu 51 nibo baburanishijwe n'urukiko rwa gisirikare. Iburanishwa ryabaye ryagiye ritangazwa kuri radio na televiziyo by'igihugu. Aba bagabo bashinzwe kugaba igitero ku itariki ya 19 y'ukwa gatanu mu 2024 ku ngoro ya president no ku rugo rwa Vital Kamerhe, umukuru w'inteko ishinga amategeko ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo uyu munsi. Icyo gihe yarari hafi kugera kuri uwo mwanya. Christian Malanga, umunyamerika ukomoka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ukekwaho kuba ari we wari uyoboye uwo mugambi, yiciwe muri icyo gitero hamwe n'abandi batanu nabo bari kumwe muri icyo gitero. Umuhungu we Marcel Malanga, umwe muri abo banyamerika batatu basubijwe wabo, mbere yabwiye urukiko ko se yari yamukangishije kumwica iyo yanga kwitabira icyo gitero. Tyler Thompson, we yari asanzwe ari inshuti ya Marcel, uko ari babiri bafite imyaka 20 y'amavuko. Bakinanaga umupira w'amaguru muri leta ya Utah muri leta zunze ubumwe za Amerika. Umunyamerika wa gatatu ni Benjamin Zalman Polon, yakoranaga ubucuruzi na Christian Malanga. Igihano cy'urupfu kimaze imyaka igera kuri 20 kidashyirwa mu bikorwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abakatiwe iki gihano cy'urupfu bafungwa burundu.